Yes, nongeye guha ikaze nanone ku YouTube channel. Uyu mukobwa wamamaye mu muziki nyarwanda nka Ariel Ways ashyize hanze rwose iby'urukundo rwiwe na Juno Kizigenza. Avuze yuko ko yarakundanye n'uyu musore urukundo rwiwe ntirugende neza ntirukomeze urukundo rwe na Juno, ariko hari ibikomere bimwe na bimwe yagiye akura mu kuba yarakundanye n'uyu musore Juno Kizigenza. Ese wakibaza ibikomere uyu Ariel Ways yavuze ni ibihe rwose yakuye mu rukundo igihe yari ari mu rukundo na Juno Kizigenza? Inkuru y'urukundo rw'aba bombi ntawe utarigeze kuyimenya cyangwa se kuyumva. Aba rwose barakundanye inkuru ijya imusozi buri umwe wese arabimenya. Yewe uyu Ariel Ways avuze yuko igihe yakundanaga n'uyu Juno Kizigenza ariho yatakarije ubusugi bwiwe. Wakibaza byagenze gute kugira uyu Ariel Ways atangaza ibi ngibi? Niki cyabimuteye kugira rwose amena amabanga y'ibyabaye mu rukundo? Ngira ubundi murabizi neza yuko abantu bajya bapfa rwose kuvuga ko batakaje ubusugi ni bakeya, ariko uyu Ariel Ways we ubwiwe ku giti cyiwe arayeruye ku musozi arabyivugira. N'ubutumwa yanyujije kuri Instagram yiwe, reka turebere hamwe uburyo byari byifashe. Mu mwaka washize rero wa 2021 ngira ngo niho aba bombi bari bafitanye umubano rwose udasanzwe, buri umwe wese avuga yuko bakundana kandi umwe abyemera, gusa nuko undi yaje kumutenguha. Uwabyemeraga no mu itangazamakuru, uyu nguyu Ariel Ways yavugaga yuko akunda uyu Juno Kizigenza ndetse byo gupfa, gusa uyu Juno ntabwo yaje kumubera imfura, yaramutengushye rwose abyereka buri umwe. Byagenze gute rero kugira uyu Ariel Ways amenye yuko Juno Kizigenza atamukunda, ahubwo icyo yari yaje amushakaho ari uko bazajya baryamana gusa, ibindi rwose bikaba ari ibiri aho ngaho nta kindi amugamijeho. Uyu nguyu Ariel Ways yakunze uyu musore Juno Kizigenza bigeza naho uyu Ariel Ways ava iwabo mu nzu rwose akajya kuba muri ghetto bitewe n'urukundo yari afite uyu musore. Ibyo byose yabikoze kubera urukundo yari afite uyu musore, kugira hatagira umuntu n'umwe rwose uzaba abangamira mu rukundo rwabo. Gusa hanyuma yari azi yuko umuvanye iwabo agatuma ajya kuba mu mihano muri ghetto, ntabwo yari azi neza yuko arimo amukinisha. Uyu Juno Kizigenza ubwo yari ari mu kiganiro kwa Miyayi Empire cyangwa se kwa Murindahabi Irene, ubwo yabazwaga ku by'urukundo rwiwe na Ariel Ways, uyu Juno rwose yigaramye umuntu mu kiganiro rwose avuga yuko uyu nguyu Ariel Ways nta badakundana, kandi uyu Ariel Ways we yarabyemezaga. Rero uyu Ariel Ways wakibaza yabyakiriye gute? Ni interview rero bahise bahamagara uyu mukobwa ikirimo iba, baramuhamagara bamubaza nimba koko yabakundana n'uyu Juno Kizigenza. Wakibaza byagenze gute? Ubwo babibazaga uyu nguyu bari no mu kiganiro kwa Murindahabi Irene, Ariel Ways we yarabyemeje aravuga ngo njyewe Juno Kizigenza ndamukunda cyane kandi rwose, gusa icyo atarazi nuko uyu Juno Kizigenza atamukunda ndetse atigeze no kumukunda. Uyu nguyu Ariel Ways akimara kubimenya ni ibintu rwose byamubabaje cyane kuba yakakira inkuru ivuga yuko Juno Kizigenza atamukunda kandi bararyamanye amaturu menshi cyane, uyu Juno Kizigenza amusezeranya urukundo kandi rwose urukundo rudahari. Ibi ngibi byababaje Ariel Ways uburyo avuga ko na n'uyu munsi kugira abone umuntu yazongera guha urukundo nk'urwo yari yahaye Juno Kizigenza biragoye cyane. Uyu Ariel Ways yavuze yuko Juno Kizigenza ari we wamwambuye ubusugi bwiwe. Yavuze yuko rero hari n'abagabo bo kubihamya. Wakibaza rero ni abaye abagabo bo kubihamya bari bahari ubwo uyu nguyu Ariel Ways bamwamburaga ubusugi bwiwe? Uyu Ariel Ways yavuze yuko bwa mbere aryamana n'uyu Juno Kizigenza baryamaniye muri studio rwose, kandi muri iyo studio hari harimo bamwe mu babihamya, harimo nk'uyu Chris Easy. Uyu Ariel Ways rwose avuga yuko we abyibarije uyu Chris Easy cyangwa se Juno, umwe muri bo abimubajije atabihakana, ariko wowe uje ukabimubaza rwose ntabwo yapfa kumena ibanga ry'aba ngaba. Ariko uyu Ariel Ways
avuze yuko ibi ngibi biteje ikibazo hari umugabo wabihamya wari uhibereye ku giti cyiwe uno Chris Easy rwose ibi byabereye muri studio ngo ubwo bari bagiye kurikodinga indirimbo ubwo baryamanaga ku nshuro iya mbere baryamaniye muri studio. Uyu Airways avuga yuko uwo ari wo munsi atazigera yibagirwa, umunsi yatakarijeho ubusugi bwiwe, ni umunsi rwose yafashe mu mutwe wiwe kurusha indi minsi yose. Rero niki cyateye uyu Airways gutangaza yuko uyu Juno Kizigenza ari we wamwambuye ubusugi bwiwe? Ni nyuma yuko rero hamaze iminsi hacicikana amafoto agiye atandukanye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Uyu Juno Kizigenza rero bigaragara yuko hari umukobwa bari mu rukundo, ni ibintu biri kuvugwa hirya no hino ndetse n'abatari bakeya. Rero ibi ngibi uyu Airways yabigarutseho avuga ngo bisa nkaho yari ari guha umukobwa isiri uri mu rukundo na Juno Kizigenza, usibye yuko uyu mukobwa ataramenyekana uri mu rukundo n'uyu musore Juno Kizigenza. Uyu Airways rero yabigarutseho abwira uyu mukobwa wirinde rwose, ubwo yabinyuzaga ku rubuga rwa Instagram, uwo ngo Juno Kizigenza niwe wanyambuye ubusugi bwanjye, nari nizeye neza yuko azantwara azangira umugore wiwe, ariko rwose yarantengushye, isezerano twari twarahanye ry'uko ntawe uzabeshya undi we yararyangirije. Rero nawe mu gihe muri kumwe ntabwo ari ishyari nkugiriye, ahubwo rwose uzarinde ubusugi bwawe, injye ntabwo nabashije gukontorora umubiri wanjye ubwo nari ndi mu rukundo n'uyu Juno Kizigenza. Uyu Juno Kizigenza rero nubwo adagikundana n'uyu Airways, ariko ntabwo bivuze yuko umwuga wabo w'umuziki wahagaze. Umunsi kundi barakorana, yewe aba bombi baherutse gusorana indirimbo y'uyu Airways yise Injyana mu mwaka wa 2024 nibwo basize hanze iyi ndirimbo yabo yiswe Injyana. Wakibaza rero iyi ndirimbo Injyana niki byasabye kugira ngo uyu Airways ayikorane na Juno Kizigenza, kandi bizwi yuko uyu Juno Kizigenza yamubeshye igihe kirekire amubwira ko amukunda, ariko hanyuma uyu Airways akajya kumusaba ko bakorana indirimbo. Uyu Airways rwose ni ibintu yakoze ku bushake, avuga yuko kuba barakundanye n'uyu Juno Kizigenza bagatandukana bidakwiyeho ko umwuga wabo. Rero avuga yuko kuba yarashwanye na Juno Kizigenza kandi barakundanye igihe ndetse kitari gitoya, bidakwiyeho akazi bakorana ka buri munsi gakwiye guhagarara. Akazi ni akazi, yego n'urukundo iyo ruje muba mukwiye kurufiringa, usibye yuko rimwe na rimwe rwose hari abatubeshya tukamara igihe kinini twibwira ngo turakunzwe kandi turakunze, ariko rwose abo turi kumwe n'iyo minsi barimo badushuka, nk'uko nanjye byagenze ku uyu nguyu Juno Kizigenza. Yambeshye igihe kirekire ambwira yuko ankunda, gusa ntabwo nari mbizi, ariko hamwe n'Imana naje kumenya ukuri. Uyu Airways avuga yuko yanabyishimiye rwose kuba yamenya ukuri, cyane yuko iyo atamenya ukuri na n'uyu munsi aba akirukanka inyuma y'umuntu utamwitayeho, ariko avuga yuko icyaba icyo ari cyo cyose nta rukundo yazongera guhereza uyu Juno Kizigenza, ariko avuga ko umwuga wohi utazahagarara, bagomba kuwukora kandi uko bwije n'uko bukeye. Umwuga w'umuziki tugomba guhagarara hagati y'aba bombi, bazakorana ariko rwose mu kazi nta rukundo ruzaba rurimo. Kamubwira ukomeze ugira ibihe byiza, uracyari kuri Rwandan Future.